عنكم وقال رضي الله عنه فقال benih ثم قال عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ثم قال nuli kari-kari dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyu halin asyaddu 'alal mayyiti faqultu qul ya Rasulullah Ayyu halin utawi endi-endine keadaan asyadda kang luwih sanget apa sih hal 'alal mayyiti ing atase mayit faqultu moko matur sapa ingsun Siti Aisyah karena riwayat dari Siti Aisyah Ya Rasulullah tu Rasulullah faqala qul dawu panjenengan ya Rasulullah tu Rasulullah faqala mongko dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal quli balik ngucapo sira wadon yakni Siti Aisyah anti yo sira faqultu mongko matur sapa ingsun Napa marene kelafata? La yakunu napa la akunu? La yakunu ora ono. La yakunu ora ono. Ora ono iku asyadda halatin luwih sanget-sanget tingkah la yakunu ora ono apa sih hal ayu halin niku la yakunu ora ono apa sih hal ora niku asyadda halatin luwih sanget tingkah keadaan alal mayyit ing atase mayit ora ono kang luwih sanget min waqti khurujihi tinimbangane waktu metune si mayit metu min darihi saking omai mayit yahzunu kang susah yahzunu hale susah sapa auladuhu pira-pira anake mayit khalfahu ana ing dalam burine si mayit yaquluna hale padha ngucap sapa si auladuh wa walada tu bapak wa ummah tu ibu wa yaqulu lan ngucap sapa alwalidu bapak wong tuwa lanang alwalid sapa alwalid bapak ya ibnah tu anak ya ibnah tu anak nek ceritane rengkona keng rengkona nek tadake tapi keng bener lokolokan bu aja kok bener bacet bed olok bu aja nah derwa onceng bu aja nah bed bacet lokolokan bu aja ji bed napa bu aja nih bu raja ji ya ta bu raja tak kau tepak kabuan bu raja bu aja mbah seterusipun cerita aki pertemuan beri bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sostu alaihi al-qissah cerita Siti Aisyah ni kedek remah cerita nak gelak sekerentak kaki dalam atin sampai nangis akhir Kanjeng Nabi ada bu thumma qala ayyu halin asyaddu 'alal mayyit wahai Aisyah kira-kira apa keadaan saya paling sara dekat mayit faqultu qul ya Rasulullah akhir Siti Aisyah ada bu ya Rasulullah ajunan saya ada bu cerita aki kebetulan kau bal quli anti Enjang kok tertawa ocakan kakek jawabna kakek derem keadaan si paling sara kang goreng si mati ya. Nika termasuk dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa murid guru atau nyedak murid nika biasa jajal. Kakek jong jawab. Tahun yang Pak Guru sampean bisa jawab. Enjak kakek saya jawab. Itu kan biasa senekane pun. Guru ngetes ke murid. Benar berarti murid lebih muljid daripada guru.
Tak tahu Pak Guru, jadi matanya kangkok. Benyataan orang ngetes ruang. Kakek, tahu? Tak tahu Pak Guru, jawab TV. Benja kakek saja jawab. Seltek ba murid dia. Soro lempo jadi guru madrasah. Kanjeng Nabi ada budak Siti Aisyah, bal anti bal kuli anti, baan bayi saja jawab, baan saya ngocak de remah keadaan sesar kang kui mayit itu kata apa? Fakultu, karena perintah bi Kanjeng Nabi aja jawab Siti Aisyah, la yakunu ashadda halatin 'alal mayyit min waqti khurujihi min darihi. Sobung keadaan selebih sarah kang kui orang semate tenempeng ebekto abaan keluar dari compoan anak pada sosa keluarga pada sosa anak-anak saya tinggal keluarga saya tinggal ane kepada aring jereng pada abad sampet alung kelung wa waladah wa walidah dutang bapa wa ummah wa walidah bene wa waladah wa walidah lama kasroh wa walida dutang bapa wa ummah mayit ni kesangkun mereng wa yaqulu ngocak si bapak perpisahan bi anak bi keluarga nak wa yaqulu mayit juga ngocak ya ibna saking hada utawi iki nikah asyadda alal mayyit min waqti khurujihi min darihi iku syadidun kang sanget fama asyadda mongko ora ana kang luwih sanget iku maujud minhu tinembangani hadza iya keadaan sepaling sara ongku dia keadaan sesosa ongku keadaan sesanget memprihatinkan dia ketika si mayit keluar dari bungkona keluarga napa tang loko-lokan fama asyadda minhu ada selebih syarat nembang jeriya kultu mongko matur sapa ingsun la takunu ora ono apa halatun tingkah utawa keadaan asyadda ora niku asyadda kang luwih sanget alal mayyit ngatasi mayit min hina yudau saking mangsani den seleh sapa si mayit fi ulahdihi ing dalem liang lahati luang lande si mayit wayusha lanten uruki opo lanten uruk opo aturabu lebu tanah alaihi ing atase mayit wayarji ulan bali anhu saking mayit sopo akribauhu piro-piro kerabati si mayit wa auladuhu lan piro-piro anak mayit wa ahibbauhu lan piro-piro kang den cintai mayit wa yusallimuna lan padha masrahaken sapa si kabeh ilallahi taala maring Allah Subhanahu wa taala bede sesaraan boleh dia bede sesaraan boleh keadaan saya lebih sengsara kang kui mayit bede bila beneka min hina yudau fi lahdihi ketika si mayit sabak ning luang landen ning liang lahat wa yusha aturabu tanah sebagai atas ayuru kaki wa yarji'u anhu agribauhu wa auladuhu wa ahibbauhu ban orang-orang saya kecintain tetanggana kerabat anaan mantona komboya setuju saya kecintain abali mulai kapi wa yusallimunahu ilallah ban si mayit kele pasrah akidah ka Gusti Allah hari ya keadaan lebih sara boleh remah kira-kira ngotraki kapi norok kapi anak norok komboya norok kapi norok kapi abali cuma situng si tanah norok abali malah abali kapi ini kah boleh Pak Motin jareng kadang kebarengan reng mati ya bendung mak bisa tangki bedere ngatanya cepon malaikat tokang nebuknya benih ke situng malaikat Israel sopun mare terangaki nika derem carane Gusti Allah mateen orang mak bisa tak bisa teporop saben li sangit kan bede nyaman apa ada di sana apa ada
karo biteli sanget berek bili sanget temor aja pada 2 tahun saya kepongkor menawi tak salah de remaja malaikat de mak tadi mosok kala PLN malaikat Israel PLN ni mon mati na sedih setak repot cukup entaren saya bengel ro kecamatan Rembang baten tak kila mati apa repot ruwet sebungku bede begeser kulkas mateh TV mateh kan biar apa begeser pemateh lah Gusti Allah mulai nyedekno orang salam dunya ni kan nyaman nah dinene ejem tanggal taun tak kerta porop la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikat tak kira porop tak kira salah bamun malaikat salah taring derem muson kok dadi mapit derem mulai daya duruat ada jeritan malaikat kelero nih kesobu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cuduna rezekina tak kira porop tenang baiklah apa saya kebegupu Cereng sampean pun cek yakin ben cek percaya nah judu rezeki pateh tanggung Gusti Allah engkau cong mau laku takdir odi ya odi nak engkau lek mau laku odi ya odi du malam mau odi arep rezeki mek mamang bo monta di ijazah bo monta sekolahan bo monta anakku leder masih nyabe pasrah kakanan tak pasrah mosok labi kakanan nyabe nih mosok pentingan kakanan bi nyabe sampean nyabe pasrah kan pasrah sampean tenang kok tak gopo mulaku odi tetap odi arah pemon kakanan bo monta anakku ngakan apa kan ase kenapa ada yang akan betul sombong mun ngakan semprong kan solapan enggak cek brengkang beneka kanan cek kakan solapan intro baju aja mun ngakan semprong ya tahu kata apa tabun dia bola dari besi bola tiba ada keadaan sing nekes lebih sara bila pun mayit saban ning luang lande tatang kena mulai kapi tak kira ngenep mak dadi ngenep tak kira peleman kapi ni keadaan saya paling napa nyamanah keadaan saya paling ngenes kangge orang sesede nika pas pasrah akidah ke Gusti Allah maafi ilihi serta ni keadaan mayit fayatihi mongko teko ing mayit sapa sing teko mungkarun wa nakirun yaiku malaikat mungkar wa nakir fi gobrihing dalam kuburane mayit faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummal mukminin he ummal mukminin yakni Siti Aisyah ma utawi apa asyaddu kang luwih sanget minhu tinimbangane saking emak alal mayit ing atase mayit kira-kira bak bada pole selebih syarat bang jeriya wahai Aisyah wahai ummal mukminin qalat moko matur Rasulullah panapa boleh selebih sarah menabi ceponten kaula paneka ponan paling sarah na mayit ingki paneka bila pun lai sabak ning kada kaluang landa saja fayukhriju mongko ngetoaken sapa si al-ghasil khatamasy syababi ing napa niku ali-ali manis jari-jari kelingking min asabihi saking pira-pira dirijine si mayit wa yanza'u lan nyopot sapa si al-ghasil qamisal arusi ing napa niku qamisal arusan imamatal masyayikh ing surbani utawa imamai masyayikh wal fuqahai lan napa niku wau imamai wong kang ahli fikih min ra'sihi den cepot saking sirai si mayit mo tinela ada kada lah mun bada orang seta terus si mayit kila eda tengen bi motin saya bakal mandi nah ngetek pun lemari sakit lah muari aperang kelabon serenya mana aperang kelabon setan saya agang gue bekto nyabe saya kalah kela
abe pun letak berdaya, nyabe pun lepas punan dari abe. Nyabam pun sobung ning jasad nih kampun apesa bi manos sampunan. Deteng orang si mandi nah. Ngolinkan situng edu calekan situng arloji edu cale. Geleng edu cale, selok edu cale. Gamis edu cale. Imaman edu cale. Surban edu cale kapi. Perlu ne pandi nah. Qamisal arus gamis kemantan. Jadi mayit nika pada aki gomisi mayit pengantin, gomisal arusi ing gamisi mayit utawa kemanten mayit utawa mayit kemanten. Mayit pada aki bareng kemantan. Pacet pada bi kemantan dicek persis sepada. Mun bodo kemantan domar ya tera. Dereng mati bodo domar ya tera aki ya. Orang pada entar mon bodo kemantan abubu amelean ngadu mon mate do tengki ya dia atau sa undangan lah do tengkepi mon kemantan saya kewadian kan kayak yonjeng mon tade tunjukan sampean tak dateng mon situng ri kemantan situng ri dateng kapi pokok ngeding dateng lah kabarin dateng tau sa nunjuk tau usah ada umur iya norok ke kuburan tahu saya cek bederongon la ilaha illallah la ilaha illallah iya kudu ngepas rong nengin dung anak ya lain la ilaha illallah la ilaha illallah kan nyaman dulu ngede bayina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngintunganan ngamok daanan iya lain kia lagu nah cek tambah ngecong la ilaha illallah cek bener la ilaha illallah masih ngamok ya dikir yang koner maksudnya kan enten oh setan jana netan setan berarti bapak gendruwo juga di mana ada orang yang di anak setan muntah ring tuana gendruwo berarti ngamuk lain ngempun anak lain ngibereng mati apa jangan lagu nah. Masih ngaca kedak sebine montro tak ketari lah tikir bekam bitulit la ilaha illallah iya tak lem ngerti la ilaha illallah tulit afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah siapa aja Pak Mutin tu aslinya Imamuddin imam agama jangan enteng Imamuddin raja peran ya lakona berat sampean tak bisa sampean mandi reng mati membani ahlina jadi epekol ketika epekol nikah napa nyaman se pandi na pandi na neka orang semati ya neka tingpon le pandiin edu cale gamis seragam kebanggaan na se tentara ngangkui bulurik se polisi ngangkui coklat saumpama mon mate ada coplok kapi ada lah ada tau leng ngangkui bulurik karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam paling utama na kelampi pote ben kelampi pote ini kah soro gawe kafan kelampi pote nah kelampi kebanggaan edu cale kapi gamis edu cale kapi imaman edu cale kapi king keadaan mati lah lemari perang lanan dalam jihad napa nyaman mempertahankan iman ben Islam sakit pun tak jemanja edian dia kimun saumpama na aing tasek ni kaya nomaki da orang separak mati bekto naza syakaratil maut kila aing tasek sampai asad kita elang arjeng pas ki dateng pole ki beda remak engkau ria can semate engkau ki buru ambu mare sake engkau ki buru mare lesoh engkau mare debu tangnya besi engkau beda remak pole can
bila datang saya tukang mandi panika fa inda dzalika mongko ari kalane mengkono yunza'u qamisal arus min badanihi wa yunza'u imamati masyayikh wal fuqaha min ra'sihi tunadi mongko den undang-undang apa ruhuhu arroe si mayit hina tarahu ing dalem mangsane ningali sapa si mayit hu ing ruh oleh ningali uryanan hale muda bisautin kelawan swara yasma'u kang krungu hu ing saut sapa sing krungu kullul khalaiki sekabehane makhluk illa thagalen angin kejaba yaiku makhluk ingkang rupa jin lan manungsa takulu ngucap apa si ruh ya ghassal he wong kang ngedusi as'alukan jaluk sapa ingsun ka ing sira billahi demi Gusti Allah an yanzi'ayin to nyepot sapa sira thiabi ing kelambi ingsun birifkin kelawan alus kelawan alon-alon fa inni mongko sak temene ingsun as-sa'ata ing dalam saat iki ngasa kelambian tak kotak repot kelambian saya blong-blong deh sekece dadi sampeyan jangan nganggo cepret ngampret tak kok mati tepak ngampret dia ndak ya lah sake kalak nika sake soroon laon demi Allah kok minta dak kakek he orang semandi nang kok on laon sake kok ki buru maring kok istirahat ki buru mare leso ambules kok ria moro le dedet karo karuan jadi masih pun nonton orang sedek ini kudu alos Allah tak kening sarkasar karena bete kemonosane asli tak kening soro pak bete kemonosane ka asline terus dadi orang senyoro terus dadi pemerintah saya tukang merintah malolo perintare jarang gelem minta Pak Odin bayi pak soro maca dikir malarat soro hadir majelis zikir tak gelem dadi mati ya boleh saya paksa Allah tak gelem terus Allah terus ya bambu saya paksa Allah dia lah Allah dia lah Allah dadi paksa ngocar Allah dia lah dodot Allah dia lah wah ya mati mergo setak sentak kakek jaban soro on laonan Allah bersih ya Allah cak bambu cak beri kesempatan ke setan aku dening saat menikah karena setan mau ninggi lafzul jalalah pasti napa nyamana elang mesti nyingke setan ini mau ngeding lafzul jalalah ngeding lafad Allah buru jadi cak beri kesempatan setan untuk aku de orang separak setan jadi tau kuin mun berak mati dia mereka ebek toreng sepo kula neka sobo ngomor pentak ke ruang ICU ini ada ring saat aku nah terus mon setan yang ruang ICU udah remah siapa sih nunggu jangan gula akhirnya gula nolak tanda tangan untuk masuk ke ruang ICU karena ring sepo ampun tak sadar mulai hari Senin sampai Selasa malam Rebu pun harapan sangat nipis sampunan untuk sembuh untuk enggak hari Senin duhur ki salat asar niki ki salat kula maenga melebet waktu zuhur apa oh iya nyon surbane biasa di mana biasa salat tah paling nyon surban apa ada ke surban ke kalong ke kodung surban nika salat timpun mare salat doa sabak boleh surban deki mana bipon parak duhur parak maghrib timun orang parak mati aja suruh apa jeng saat aku apa tak gena utau sapa jeng le pangeran tahu kakek cek sahara saken cireng parak mati tambah begi bejeng terus apa jeng lah pangeran lah tahu cek kakek sakit sahara genjem mon bedereng dengo cak de aja bene tretan bene kanca juga justru mon parak mati senekene pak enga sholat ayo sholat derem pun sebadan pun sholat pun semampu pun katanang infus soko infus elong infus kapi
Salat bae pun semampuna pun ala qadril imkan. Pokok tak hanya meninggal salat. Wah, waktu peneka keadaan sangat genting, perang saat peneka untuk mempertahankan iman neka orang selesai itu. Salon edu caleh virus merah deli mana sabak ekopur kalau pai beda harta benda sekeneng pendem arlo jin kalau pai wajib kedu ekale boleh otabo mayit kebateraki tak ngadep ke kiblat wajib kedu otabo orang bine mate kebedaan ngandung kemungkinan lahir pada dalam kuburan takok bayi neki odi wajib kedu wajib ekale. Tapi mun saumpama beda mayit terus kalau pain seloan kalau pain arlojina kalau pain kalong wajib kaleh kalah tak oleh ngi bapak apa dari atas dunia cuma amal tok saya kebe mare ngeduk jaga ngumpon dadi kuburan keramat arapa munyi adon ben duhur asar maghrib ya munyi adon tok duh bujuk keramat ya. Berarti masih ki anyar bujuk ya. Arab bolan keramat ngeding munyen ada neto. Hutak hapi namo tinna kelopai keker. Hapi na alarm mah ngangkui digital ruah. Pokok mancing bekto ada. Allahu akbar. Waduh orang saketek ya atas kuburan. Bujuk ya, bujuk detok lah bujuk. Ya pujuk wirid ini ya pujuk dok bitabit demah HP hutak motin keker HP ya kale boleh burung saya keramat ta bok bune pujuk geletek kok Masya Allah kerja ingin malah tak stres ini songku noria bojo noria nangis sampean bojo noria boleh penangis segini kok sengocan muka ke penangis sekarang penangis sekali. Jadi mun bedoreng seta ketinggalan arlo jin selok napa na bayi saya keneng ke bedari dunya kecuali kain kafan ni ketok saya wajib cekak mun lain tak oleh. Nah, nek saya ketangis nek saya kesusah bila pun lek cepot kelampina jubana imamana selok kapi du cale kapi kita cukup geni kekinangan mari sini ke pada remah fa idza ghassalu bila pun pandi taqulu ar-ruhu wallahu a'lam bissawab termoga kita ilmu manfaat amin termoga kita aja husnul khatimah amin Allahumma amin wa idza ghassalu fa idza ghassaluhu wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة